tere pärastlõunast, head sõbrad, tere tulemast järjekordsele mängueelsele pressikonverentsile homme kolmapäeval 19.30 Sportland Arenal. Mäng, mis lähemat tutvustamist ei vaja, suur Tallinna tervi, FC Levadia, FC Flora ja sellel mängul on ilmselgelt meistritiitlit otsustav kaal. Ja tutvustan kõiki siis osalejaid tänasel pressikonverentsil. FC Flora peatreener Jürgen Henn, tere tulemast! Ja ründaja Rauno Sappinen ning FC Levadia poolelt peatreener Marko Savic ja kaitsja Maximiliano Uche. Welcome guys! Alustame Jürgen teie poole pealt. Kõigepealt oled sa siin öelnud meedias välja, et nii meistritiitel kui ka edasipääs UEFA Euroopa Conference League'is on võrreldavad väikese imega. Kui palju see on tänaseks teie jaoks ime ja kui palju te usute, et kahe mänguga on võimalik ikkagi asjad ümber pöörata? Ma arvan, et selles mõttes ei välista üksteist. Isegi kui on see ime, siis me usume sellesse ja kindlasti ma endiselt arvan, et see ei ole lihtne 2 mängu järjest Levadia vastu võita, aga samas ma ikkagi usun, et see on tehtav. 4 punkti on vahe. Kui suur on see eelis tegelikult, mis Levadial täna on? Pigem võib-olla mõtleme sellele, et Levadial on vaja enda 1 punkti, mis tähendab, et neile piisab 2 mängust 1 viigist, nii et loomulikult selge on see, et eelis on neil. Nemad on, ütleme siis, selgelt ikkagi nendes 2 mängus kokkuvõttes favoriidid, aga meil on omad võimalused. Aitäh! Rauno, palun kirjelda sellist emotsiooni ja meeleolu, mis teil meeskonna riietusruumis ja meeskonna omavahelises suhtluses praegu valitseb. Viimased tulemused on teil olnud väga head. Ja emotsioon meeskonna sees on positiivne, et on näha, et homme mäng, mida kõik mehed on nagu väga pikalt oodanud, et emotsioon ongi täpselt selline, et tuleks see mäng juba kiiremini, et tahaks minna väljakule. Aitäh! Marko, regarding the match tomorrow and regarding the preparation, is it just an ordinary match for you and for the team, or you feel that it's a very, very special match and the preparation is also a bit special? Preparation is ordinary, like before any game, but game is absolutely different. It's derby game against Flora. It's always interesting. This is our biggest rival in this country, and we feel a little bit this kind of tension, and we like it. You are 4 points clear to Flora. Do you think to consider this as a kind of advantage, or still you don't think about it so much? Can you repeat? 4 points clear in the table. You have the advantage. No, it's never mind. About 4 points, never mind. We are in the game. They are in the game. If they won 2 games, they will be champion. If we won 1 game, we are champions. And about point difference during the game, it's no one think about this. Thanks, Marko. Maximiliano, how would you describe the feeling and the atmosphere inside Levadia team right now? Of course, I think the feeling, it's a really good feeling. Of course, maybe you can feel a bit the tension for the game, but because it's a derby game, I think is now in this moment is the biggest team, the biggest match in Estonian Premier League. So, of course, but I think everybody would like to play this type of game, and we are waiting for this. I waited 6 months because I came and I didn't have chance this year to play against Flora, but I think all Levadia staff, club, they are waiting all year this type of match, so that's it. Thank you. Ja siinkohal annaksin mikrofoni üle järgmisteks küsimusteks. Ott, palun. Maxi, I'll start with you. You have experience with winning the Estonian Championship. If you look back your experience with Kalju in 2018, what were the decisive factors and what will be the decisive factors now in these 2 matches that will decide who will be the champion this year? You know, from my experience, I think, my opinion, we cannot compare this when I was champion with Kalju and this year, because also the Estonian football is changed, is make 1 step forward, so of course now it's better league than before, but you know, it's how you can. I think I even don't have an answer for the question, because it's difficult match for both of team, and you know, the factor I think who want more I think will bring the trophy at home. Marko, the fact that you haven't met Flora since I think June or May even, May last match, does it have any impact on these 2 matches? Because usually you haven't had such a long period without meeting the other opponents in the Estonian League. Yeah, we have this situation that we didn't play so strong games. When opponent is equal with us or even better,
last game, like very strong game for us was okay. Game against Paide is also good game, but against Dundalk, I think that was like last equal game for us. Okay, we can calculate Paide also last game here. Only 2 games for 6 months. We lose points sometimes, yes, but we dominate all the time. It's not easy to play with. You don't play with equal teams. You cannot grow up. So you see this as a disadvantage? It's not disadvantage. This is the facts. We don't have disadvantage in this game. Jürgen, mul on sama küsimus sulle ka kohe, et kuidas see mõjutab, et te pole Levadiaga 6 kuud mänginud, see Eesti liiga kontekstis see ei ole kõige tavalisem. Jah, selles mõttes on õigus, aga et ei ole võib-olla lihtsalt siis sellist väga hiljutist analüüsi oma mängust võtta, aga kokkuvõttes ma arvan, et see ei ole kummalegi eelis, ei ole kummalegi kahjuks, et olukord lihtsalt on selline ja nii on ja et nagu ma olen öelnud, et ja nagu Marko ütles, siis ma arvan, et sellele keegi ei mõtle, et see lihtsalt on selline olukord ja nii on. Teil ei ole võimalik viiki hoida või viigile mängida, te peate mängima võidule. Kas ja kuidas see muudab lähenemist, et teadmine, et sa lähed võidu kohustusega väljakule, et liiga mängudes seda üldjuhul sellist asja ei ole? Teatud mõttes kindlasti, aga samas vaadates ka võib-olla meie viimaseid mänge isegi Euroopas, me oleme kõikide vastu sama mõttega igal juhul läinud, et loomulikult natukene erineva lähenemisega, aga selles mõttes väga palju ei muuda, kindlasti natukene muudab, kindlasti ta tekitab mängijates, ma arvan, sellise lisapõlemise sees, sest me teame, et siin mängus meil piisab ainult nagu võidust, et selles mõttes ta kindlasti on natukene erinev olukord. Rauno, kuidas selle lisapõlemisega on? No sellised mängud paratamatult need on erilised, et nagu ma enne mainisin, siis kogu meeskond on oodanud ja ootab neid 2 mänge väga. Mida mäng Levadiaga sinu jaoks tähendab? Kuidas sina Tallinna Derbit nagu ise jalgpallurina tunnetad? No ma olen Floras olnud alates, ma ei tea, 8-aastasest saadik ja terve elu on olnud see mäng nagu Eesti jalgpallis kõige suurem. Et selles mõttes ma olen selle teadmisega üles kasvanud, et Flora ei tohi kunagi Levadiale kaotada. Ja täpselt samamoodi on see ka homme. Ja palun. Same question for everybody. What do you think that is the biggest game of Estonian league, but the weather is like it is? How does it make you feel disappointed about the calendar, disappointed about the association, or what are your feelings on this? Yeah, I'm actually was much better. Can you imagine this game in June? Here will be 5,000 people in the stadium minimum, I think, and will be for everyone like very, very big day. Now we have this situation that for both teams weather is disaster for football, but what we can do, we must to play. Ja sama, et sellised mängud, ma arvan, on mõeldud mängimiseks parimates tingimustes hea väljakuga, kus on ütleme nii, et siis see mäng sellistes tingimustes ilmselt ei ole hea ei mängijatele, ei fännidele jalgpalli kvaliteedi mõttes ja nii edasi, aga hoolimata sellest me ikkagi lähme, ma arvan, et mõlemad võistkonnad lähevad mängima oma parimat mängu, olenemata sellest, mis tingimused väljas on ja selliste tingimustega ütleme siis niimoodi, et mängitakse vahest küll mitte alati, aga vahest ka tugevamates liigades ja elatakse üle, nii et loomulikult, kui me saaksime valida, me eelistaksime sellist mängu mängida parimates võimalikes tingimustes, aga saame hakkama. Rauno, sa mängisid ka pühapäeval. Ütle ausalt, kas väljakul on külm ka olla või mida keha seal
sellel hetkel tunneb või mida peale mängu tunneb? Jaa, on küll külm. No 2 kõige külmat momenti on see, kui sa tuled riietusruumist välja ja teine kõige külmem moment on see, kui sa tuled nagu väljakule teiseks poolajaks, et need on need kõige raskemad nagu momendid külma mõttes, aga kui sa juba oled seal minuti 2 jooksnud, et siis õnneks keha on juba soe ja sa ei jõua enam nii palju selle peale mõelda. Jürgen, kas see fakt, et Levadial piisab ainult viigist, kas see muudab kuidagi teie mänguplaanil? Peate te arvestama, et Levadia istub sügavamal kaitses näiteks? Meie oma mitte, võib-olla nende oma. Jürgen, sa ütlesid pühapäeval intervjuus, et võidukohustust ei ole või noh, et võidupinget ei ole, et te peate oma mängu mängima ja seetõttu nagu pingeid ei ole peal. Mida sa teistmoodi teed seekord meeskonnaga sellele mängule vastu minnes, kui üldse midagi? Kui tavapäraselt? Ei tee selles mõttes midagi, et mänguks valmistumine on samamoodi, et eriti arvestades seda, et meil on ainult 2 päeva oli 2 mängu vahel aega, et kõik on nii, nagu me oleme harjunud. Kas tõstaksid korraks mikrofoni sinna Rauno ette? Rauno, kuidas sinule see olukord tundub, et noh, et nagu võidukohustust või pinget ei ole, paratamatult ju ikkagi mingi pinge on, aga te olete selle pingega sellel hooajal väga ilusasti toime tulnud erinevatel tasanditel, erinevates mängudes, et mis sina teistmoodi teed? Ma ütleks ka, et pinge muidugi on, aga nagu sa mainisid, pinge on olnud alates Premium Liiga voorust number 1, pinge on olnud iga Euroopa mäng ja meie ülesanne ongi selle pingega hakkama saada ja pöörata see pinge enda kasuks. Ja valmistume selle samamoodi, valmistun igaks mänguks. Ulataksite sinna Levadia poole ka korraks, aitäh! Marko, how do you feel about the pressure for the team? Because it is important and it's I know that the players and the coaches often say that no, there is no pressure, we have to deal with this, we have to get on with this. But in reality, how do you actually deal with this? Of course we have pressure, but when you work in Levadia, we have pressure on winter tournament to win. And everyone knows that. In Flora is the same, but this is privilege of our work. When we work in the team who must win every game, this is for me, I look on that like very big privilege for me. And we must deal with it. Can you please pass it on to Max as well? Max, you have been in this situation before. Is it any different this time? Because it's so close, you know what's on stake. How does that make you feel before you enter this week, before you go to these 2 games? About my feeling is like pretty similar about when I was in Kalju, because I think it was the same situation. No, you need to win to be champion, and also Flora need to win. So of course it's like I said before, is like pretty similar situation, but you know, maybe now I'm more older now, so get more experience, so get used to do this. And you know, this type of match is like I said before, who desire more to win will bring it home this match. This is all what I think. Okay, thank you. And my last question for Maxi, how confident is dressing room right now that you will be champion? Have you even thought that you might not be a champion this year? In this moment, we are not champion. Flora is a champion in this moment. So till now, Flora is a champion, and we need to think that we need to go in the field, make what we wanna do, make our job. This is the task for us, and after we will see what will happen. So like I said before, who want more will win this game. Head sõbrad, sellega lõpetame pressikonverentsi. Aitäh kõikidele osalejatele, head mängu homseks ja parem meeskond võitku. Thank you so much for the participation and good luck for tomorrow. Let the best team win. Kohtumiseni. Thank you. Aitäh.